Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing
tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Wah, kalau nggak artis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis gitar dulu mak lu nih.
Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen rumah makan tersengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uyah corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pakuko pangtiang ngaur kewajiban, tiang nyerah tias tempat kita jaminan. Biastun uyah corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pakuko pangtiang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Konten di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal udah utang nih. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utangnya malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayaknya bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani ke. Kayaknya urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani ke. Kayaknya urusan Bang.
rasa bangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis marang tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketrutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis marang tiang mesesalan ulian nuwutin demen aketrutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada dalam Pak Hakim.
mane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nem ragatan ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nem ragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nem ragatan
Angin pemargi ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa ngampang kanyele ilang, tan kerasa sampun galahi majan, katibane mangkin ring tatujonan. Kebatan rasa pemargine, yak siang uluke puniki, dan kerasa ngetelye puninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta lan nyidang nyingakin, Seuripne kerasa petang, wentene lumpuh lan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Mando ipon sami memanggil rahayu. Kebatan rasa pemargine, yak siang uluke puniki, kan kerasa ngetelye puninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta lan nyidang nyingakin, seuripne kerasa petang, wentene lumpuh lan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Mando ipon sami memanggil rahayu.
Sugelan tuara ento karman iraga, demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge, apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta medampingan, ada beten ada neduran, mangdene imbang. Negelahang jani titipan ide yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan memani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, tulungin nak tuara. Yen daman ngemang ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngaenang nak bahagia, iraga pasti milo bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani, aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, tulungin nak tuara. Yen daman ngemang ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak sing ngalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma aneh melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nake nang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi cayan. Tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tako nang di medis ye kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu
melahang malu melajah bangsa kentawan pedang lemah pang tu sing elah pang tu sing campa pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih betara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala niskala melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang segala niskala melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih betara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala niskala melahan mantra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga
di pengulung sete ngundang sekala skala melahan mantra pelikat penjarang singkan di pesugodokan. Apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik kulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes seselan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes seselan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes seselan dua pangidang bertahan madat je ekonomi ne buin normal
alon pulang buin perawatan. Petang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine
janjine ngayangin nadi ngantos mati karena kendahang beli ya dia igodogan jadenan kena nagengan dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar. Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati. Neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah dimercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian raga ne jani merasa bahagia sujat dene antum madan suarga kancane ngai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka kan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa yen iraga corah dimercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang
nanging tu sing pasti ada nawan. Ketutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatine untuk madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka. Tandino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka. Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelasing tain kuangan. Makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Untuk dekan di mekengan aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugi. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian pemicune dua penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Untuk dekan di mekengan
aget lacur mekejang sube peduman yen dadi tagi mekejang dot anake sugih yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas intine jani seger gen tunas masih angsap nuna sugih abadik yen dadi karyawan penyakit dua bulenan uyah jahe jemakan dogo sokang pasti yelakar ilang yen dadi pebisnis penyakit ne kritis ngubar dokter ngubar balian pemicune dua penyakit bulanan negang bedik penyakit ne masih cenik negang gede penyakit ne sakit gede